Estamos a una semana de empezar la Liga, el Depor sigue acumulando minutos y tiene una cara nueva o no tan nueva. Esto es Uno de Nueve, Unos de Nuevo, tu podcast de confianza, pero eso tú todavía no lo sabes. Bueno, el Depor ya ha vuelto de su gira por Alemania e Italia y también hemos vuelto nosotros, porque hoy os voy a dar una sorpresita, pero estamos todos juntos aquí, los tengo a todos delante de mí. Xurxo Gómez, ¿cómo estás? Muy de azul, muy corporativo. Para Con el combinar Depor. con teu blanco. Sí, aunque bueno, con el micro y la camiseta hace otros equipos. Colores, Sí. con tu Yo vengo flotador blanquiazul. tamén, bueno, con flotador, Pero blanquiazul. así de verán todavía. Como de verán está todavía deportivo, pero xa queda moi pouco, porque estamos a nada, a nada de empezar por fin. Hace nada estábamos aquí esperando el partido contra el Valladolid y ahora el del Elche en Primera División. Qué fuerte. También está mi compañera. Ay, Beatriz, una cara de asustada, hija. Sí, sí, ¿por qué me miras así? Non sei, Hola a todos, estoume... Hola a todos, soy Bea Rizado. Estoume asentando claro, é que onte estábamos celebrando o ascenso en unha semana... Onte estabas de vacacións? Sí. Sí, creo que ainda sigo, unha parte de min sigue. El tiempo pasa moi rápido. É como, non asimilo que unha semana volvamos. Y además hemos vuelto Bea y yo. Hay gente que no quería que volviéramos, Bea. Bueno, pues mala. Si no podemos hablar de fútbol, podemos hablar de otras cosas. Bea y yo tenemos mucho de qué hablar. Desde luego. De fútbol también. Pero bueno, no será por hablar, porque No, Bea y yo enlazamos un tema con otro y así tenemos la cabeza de Jorge Lema, que ya no puede más y lleva 5 minutos aquí con nosotros. ¿Qué tal, luego? Sí. Estás moreno, ¿eh? Una maravilla. Gracias. Sí, estuve aprovechando las vacaciones también. Es que hemos estado todos de vacaciones, la semana pasada solo visteis a Jorge y a Xurxo y ya estamos todos de vuelta, bueno, yo y Jorge no. La verdad, estamos aquí. Solo en ganas. Estamos aquí, pero no hemos vuelto todavía. Yo vuelvo mañana y Jorge aún le queda un montón que nos abandona muchísimo. Voy a estar como muy bajito. Siempre estás tan bajito. No, es que me estoy ainda aclimatando. Además hoy veréis que tenemos el micro en la mano. Es que eso es muy raro. Nos han saqueado el Exacto, llegamos aquí y estaba vacío. Marchamos sí. De vacaciones y al volver estaba todo vacío. Y no teníamos el pie de micro y tenemos que estar así, un poco extraño. A mí me encanta, tengo que decirlo. Sí. Creo que nací para estar así. Sí. Eu sinto-me un pouco tensa. Porque sinto que si movo moito a mau, vou facer un ruido tremendo. Tienes que estar quieta. Sí. Sí. Bueno, no pasa nada. Parece mentira, pero hemos tenido 3 partidos ya desde que hicisteis el último podcast y también tuvimos el fichaje de Angeliño, que bueno. Yo diría que 2. ¿Cómo 2? ¿Ya habíamos jugado contra San Paulo? ¿Ya habíamos jugado? Yo no estoy, Yo es que no estoy. No, é que solo fixeron eles. ¿Pero cuándo jugamos contra el San Paulo? El sábado pasado. Ah, el sábado, después de que había todo esta Pues, semana. Eu sinto que xogamos fai 3 anos. Sí. Yo, o sea, onde queda o amistoso contra o Compostela? Sí. Claro, y contra el Lugo el miércoles pasado. O no. Claro, eso. Miguel, madre mía. Bueno, en fin. 2. Entonces, claramente fueron 2. Yo es que no vi ninguno, solo vi el último, ¿eh? Lo tengo que recordar. Dios mío. Estamos muy de pretemporada. Bueno, vi los del principio. Nos tamén estamos hoy. No, chicos, vi los del principio y vi este último y ahora ya empiezo a verlo todo porque ya me pongo. Yo soy trabajadora, pero también hay que disfrutar un poco, que la temporada es muy larga, chicos, muy larga. ¿Tú los viste? Qué mala soy. Soy malísima. Eu vin... Yo vi un directo. É o tipo de amigas que eu teño. Non sei. Eu vin un pouco. La de la mano. Non che dou nada. Teño que aguantar o micro. Bueno, 2 entonces, ¿no? Quedamos en 2. La Fiorentina, ¿qué tal? ¿Cómo lo visteis? Yo no lo vi. Cuéntame cómo fue. Exacto. Hacemos una cosa, se lo cuentas a la gente, cómo lo viste tú, ya me lo cuentas a mí después. A verdade que sí, que queda un pouco lonxe, a verdade que eu aproveitei estas últimas horas para poner no día, porque tampouco vi en directo, obviamente. Ah, bueno, ya me siento mejor. Si Xurxo Gómez no lo vio en directo, me siento mucho mejor. Peor. No, pero yo es que no tuve tiempo material. A min, o partido contra Fiorentina non me gustou nada deportivo, pero claro, que hai que poñer todo un pouco A ver, en bueno, contexto. claro, el rival tamén. O rival sí que me parecía un rival bastante de máis nivel que o resto, bastante de máis nivel que o propio Deportivo, creo que a Fiorentina, ao menos sigo a Liga Italiana, pero que ten pinta que vai estar pelexando por os postos europeos, que fixo unha inversión grande, e creo que eso se notou tamén porque, bueno, Deportivo, dentro de que foi un 11 non tan de circunstancias, a mí ese centro do campo conformado por Noé, Ricky, Teun e Luismi, sí que me parecía non de circunstancias, pero creo que cambia un pouquiño o que é a alma do equipo, non? Entonces, deu unha sensación de que era un equipo máis desaxustado, que non sabía moi ben como presionar e como facer con balón, e iso se notou. Bueno, ainda así logo sacou un empate porque, que creo que é de menos, pero creo que sacou un empate porque
houve noticias positivas, como esa aparición de Kevin, que se falou moito. E ben, a ver, dentro de que foi para min o partido máis frouxo, pois consigues empatar, sacas sensacións boas de algunha cousiña, a defensa con ese no vie de que falábamos Jorge eu a semana pasada que aínda non o víramos e que nos gustaría velo. Bueno, creo que dixo algunha dúbida, a pesar de que a mí non me está disgustando nada esta pretemporada, pero obviamente esa parella así sola é como ir ao parvulario sin profesor. Entonces, bueno, creo que dentro de que para mí foi o partido máis frouxo, hai cousiñas que rescatar. Sí, a min, o que pasa é que o problema con estes partidos, eu notei no partido de Alemania, notei no partido do outro día, dá má sensación de que os xogadores están como, eu non quero estar aquí xogando ahora mismo, o sea, nestes momentos de pretemporada onde non estás listo de todo, onde vais con carga nas pernas tremenda, xogaron nunha pataqueira, porque o campo, o céspede do outro día, vas con medo, porque o que menos queres ahora en pretemporada é lesionarte, e daquela, sacar conclusións de colectivas parece moi complicado, o sea, individuales, a nivel individual, sí que podes ver por aquí ou por alá. Xogadores que necesitaban reivindicarse. Claro, efectivamente, eso sí, pero a nivel colectivo, sacar conclusións dos partidos de pretemporada pareceme que é moi complicado, tanto para mal como foi o caso da Fiori, como para ben como foi o outro día contra o Genoa, non? O sea, entonces, bueno, a mí o que máis me preocupa é o mismo que falábamos outro día, que hai moitos futbolistas que non tuveron nada de minutos. O sea, Jeremai, por suposto, pero Altimira prácticamente non xogou, Jensen prácticamente non xogou tampouco, Loureiro outro día entra, pero xa non fai a segunda parte enteira, que veremos a ver se é porque estaba no plan ou non. Quizá a noticia máis positiva foi a de Mella, porque como era... Creo que cando preguntamos por primeiras veces así a Soriano era, bueno, a ver se pode estar para o Teresa Herrera, a semana do Teresa Herrera, pero para empezar a Liga vai ser un pouco complicado que tal. Eu son 45 minutos. Entonces, bueno. Con boa sensación. Muy bien, sí. A mí me llamó mucho la atención como que no se le veía como con miedo, ¿no? El ir al choque ni en las acciones. Yo le veí bastante suelto. É que eu creo que o tema das rodillas é máis importante que volvas a confianza suficiente como para ir ao choque, para facer arrancadas. Vamos. É que físicamente vino mellor co resto. Claro. Que queres que che diga? Pero é verdad que él leva traballando sin parar todos estes meses. Claro. Son 5 meses de traballo que é verdad que obviamente en campo non traballa o mismo, pero bueno, digamos con pouquiño esa condición física de esforzo, pois tela, non te esa condición física específica de facer os esforzos de campo, pero bueno, para aguantar 45 minutos igual sí. Eu supoño que en será o primeiro sorprendido, porque a mí chamou moitísima atención que pasase de xogar 0 a 45 e a moi bon nivel. Non sei, creo que foi, non sei se decir, a nivel futbolístico noticia de pretemporada. Eu non contaba con Mella e de repente atopaste que igual non está para xogar de inicio ante o Elche, pero xa pode ser unha peza moi interesante para entrar do banquillo cando non contaba con el para nada. Sí, eu creo que cando xoga 45 minutos tamén é que se dan como que se dan todos os factores que se teñen que dar, non? Eu tamén contaba con que xogara pues, cando vi na convocatoria, pues, 15. Un rato, sí, un rato. Con moitísimo 20 minutos, xa me parecían bastantes. Pero creo que se xoga 45 é porque os médicos o ven ben, os fisios máis do mismo, e el se ve ca confianza de xogar ese tempo. Non creo que si el se vira ca dúda de xogar 45 foran arriesgado nun partido de pretemporada, vamos. Nin nun de temporada, porque non estás como para arriesgar ahora en esa posición. Que era cando pasou polo quirófano e tal, dicían como 4 meses de baixa, 4 meses cumplironse hai un par de semanas, o sea, é como, bueno, 4 meses de baixa, pero despois hai que readaptarse. A mí chamou moita atención e creo que supoño que para él tamén sería unha boa inyección que a primeira xogada que fai outro día é ese balón que vai ao espacio. Nada máis entrar, que prácticamente genera unha ocasión. Sí, ten un poquinho de dúbidas ahora claro, final. Porque si é un Mella fino en confianza e demais, igual encara un poquinho máis o defensor, espera un poquinho máis para dar o pase e dallo ben a Mario. É verdad que o pase chega a Mario, pero digamos que como que se viu aí de repente en plan de ostras, non me tocaba ainda. ¿Dónde estoy? Claro, exactamente, aquí a primeira día, pero daquela supoño que tamén te verás, como sempre din os extremos moito, non? Eu sei moi ben como estou, dependendo da primeira xogada do partido. Se me vou, pois tal. Que saia máis ou menos ben, pois guai, tamén esa ocasión que tivo facendo unha diagonal moi boa ao balón de Angeliño, non sei, moi boas sensacións e é unha peza máis con Altimira lesionado. É co que estamos vendo na pretemporada, de que todo o mundo quere o balón ao pé. Sí, algo. Pois fundamental, claro, fundamental para ir para ese carril dereito, porque Hidalgo probou moitas cousas, probou a Noé Carrillo en medio de carrilero tamén, tanto no partido contra a Fiorentina xogando na banda dereita como outro día contra o Genoa empezou aí na banda dereita.
Luismi, que a mí non me termina de convencer para nada, xogou un Noui de lateral dereito puro. Ao final, sen Altimira, sin ese xogador que todavía non chegou, que se di que se está buscando para a banda dereita, que pode ser eso, pero igual é un perfil máis ofensivo, que Mella ten oco e eu diría que é fundamental neste equipo. Ya le cambió la cara al Depor el otro día cuando salió, Claro. Podo abrir un melón? Sí. É que dixo ahora un nombre, esta semana enfadeime un pouco, onte, enfadeime un pouco, dixeche Noé, e lín bastantes críticas en redes sociales, claro, evidentemente. Enfadoume bastante porque Xa non mal. que rápido tiramos ca xente. Claro. O sea, Hombre, pero hijo, debería estar acostumbrado. Bien. xa, pero é que me Ya, sigo enfadando. por o sea, desgracia. é como, bueno, primeiro, sacar conclusións en pretemporada é o que decía Jorge, pareceme, bueno, aventurarse demasiado. Pero como vas tirar con el así, xa? O máis lógico é que non vale pa primeira aínda. Claro. O sea, o problema é non se cando... pode concluir eso Ou sí, despois de... No. Pero sobre todo Ou sí, non xogou no seu sitio. pero digo, o máis lógico sería que agora o metas a xogar en primeira e non sexa... Claro, o sea, que lle custe, o máis lógico. O sea, o salto real destes chavales é de segunda federación a primeira división. Pues espérate. O que non é normal é o que pasou ano pasado, que saliu a Exacto. segunda. Vou fazer un spoiler, pero espérate cando pase con Billy. Porque Va a pasar. ojalá non. Pero vai pasar, pero claro que pasa. Pero foi a primeira de filo, vai pasar, claro que vai pasar. O sea, nos asumimos que o salto é segunda división primeira e non. O salto real deste rapaces é que non lles deu tempo a sentarse en primeira segunda. tamén, claro, é grande. Tamén, Claro, Para pero un xogador asentado, máis para un que non está asentado. é que non lles deu tempo a sentarse en segunda. O sea, xa te viche... Pero eu con as pretemporadas insisto, pero nós temos exemplos, o sea, temos exemplos todos os anos, e os máis recientes, por, o sea, Hugo Rama foi MVP de pretemporada aquí, non hai o sea, non estou loco, eu non me volví de repente, eso pasou. Vimos, claro, obviamente. Porque se relacionaron a un Sí, partido de efectivamente, medio por centro eso che contra digo. o Pontevedra Juvenil. Por eso che digo. Entonces, despois eu acordo nunha pretemporada, por exemplo, de Valenciaga, que despois Valenciaga acabou facendo tuvo lesión, se recuperou e volveu, pero acordo que a pretemporada de Valenciaga que estábamos vendo era como, Dios mío, un exfutbolista. Porque é un xogador veterano que soupo gestionarse. O primeiro partido de Liga, cando xa todos se ponen ao mesmo nivel, tamén influe a concentración, ademais de as ganas que teñas de xogar nun campo perdido por aí de Galicia, Valenciaga do nivel era como dos mellores do equipo. Entonces, esas cousas da pretemporada sacaron un piso de repente, Claro, por exemplo, Kevin, que sí que o está facendo moi ben. Estou vendo, por lo que lees aí, parece que Kevin ten que ser titular. Sí, total. Bueno, o sea, non incluso, pode relacionar a e incluso de Kevin se está criticando que pueda salir cedido. Puede salir, claro. O sea, Sí, porque como a que les xente- parece una locura absoluta que Kevin pueda salir cedido, a mí non me Sí, parece a xente tantísima di como, locura, te quero Están decir. facendo genial, abrimos a porta. A ver. Claro, non sei, eu Hai que darse conta de que Kevin ahora mismo está entrando, e está entrando ben, ollo, a mí Sí. gustoume. E igual eu o de deixalo Fabril e se A mí non me ten que parece se ten que aparecer no primeiro equipo que apareza, non me parece mala idea. Pero está xogando, porque non está Alf Jensen, que veu para xogar de segundo punta principalmente, e Jeremán. Claro. Son dous xogadores capitales, despois faremos un repaso de como está a plantilla a día de hoxe, a 7 días exactos de que comece a Liga para o Deportivo. Son dos xogadores que lle van cortar sí o sí o espacio. Pero a mí non parece ninguna locura que sea un equipo que veña de segunda división. Exacto. Que ofrece decirche, mira, traelo aquí que non te garantizamos que vai ser titular indiscutible, pero que vai ser... Pues temos 3 delanteros, el vai ser un dos da rotación. Ostras. A mí me parece ideal lo que dijo Xurxo de que esté en el Fabril y pueda estar combinando, pero tamén me parece normal que si viene un segunda división y muestra interés en Kevin salga Non cedido. mandarlo a primeira federación por mandarlo No, a claro, Para claro. eso te lo Para eso está aquí, claro. Se hai un equipo que lle dá opción un minuto... E que lle tope un bo contexto, porque Pois, hai a sensación de que Kevin, este ano que se curtiu moitísimo, sin destacar moito no Cartagena, pues claro que xogou unha banda dereita. Claro, en todos lados. Ainda ten que definir. Ele a día de hoxe un segundo punta, que é o que pode ser neste Deportivo, pois se destaca tanto. Ao lado do outro dianteiro. Se atopa en segunda división un equipo que lle garantice máis ou menos un número de minutos alto e máis ou menos ese rol, pois, oye, por que non vas probar aí? O importante é que xogue e que progrese. A mellor a súa progresión está no Fabril e chamando a porta ao primeiro equipo, quen sabe? Creo que todo é cuestión de aterrizar na realidade e ver que opcións hai. Levantó la Champions el Depor el otro día.
Ostras, eu con confeti. Lo visteis? Era... Que non vimos... Era literalmente. Eu con confeti que dilo. Ya, fue espectacular, Fue un espectáculo. O sea, claro, eu acabo o Y partido... con la entrega de medallas y Sí, todo. sí, O sea, eu vin Bueno, a mí, trofeos a mí parece menos ben. feira. A mí parece ben. Está Se vas a chulo. facer un Tú jugaste trofeo, alguna así, vea, con tanto. É que eu gañei unha Copa Galicia e a mí non me fixeron. como confeti. Outro día, claro, eu acabo o partido e pues, desconectei xa. Pero claro, despois vi os vídeos no móvil e digo, vai salir Kane e Yamal correndo por aí. No, yo acabó el partido y enseñaron la copa y yo, Jesús. Sí, no, pero La Champions, Fernando todo foi maravilloso. Pero bueno, eso, se faz un torneo feito, ben. No, Con totalmente. todo. Claro, me queda unha chapiña, que isto é unha chapiña en joyería Lolita. Pero esa cera que xogamos o miércoles é un pedazo de trofeo, pero non creo que esa tanta... Pois ojalá, pois, bueno, Bueno, é verdad. Ya, espera. Despois Sujétales el cubata. Cañones de humo. Despois do Lugo, Exactamente. Claro. Sí, sí. Gol de Charlie Patiño, no. Es verdad, nos falta un último partido antes de empezar, que es el Teresa Herrera, que se juega este miércoles a las 9 en Riazor contra el Real Madrid, que coincide con el eclipse este maravilloso. ¿Tenéis ganas de ver el eclipse? A mí está se me quitando. Yo no tengo ninguna Sí, eu tampoco. estou un pouco igual. O sea, Jolín, é que... demasiado- no me da ningún fomo, les decía a ellos, es que una pereza. É que agora todo que non sexa que en canto se Es que tape an- salga confeti vai me parece un pouco. Pero Bueno, pues eso, tenemos ese teñamos ese ganas partido de contra pensar. el... ¿Tenéis ganas de ver al Depor contra el Madrid? Sí. Sí. Ao final non deixa de ser a presentación. Mais a lo de que veña o Madrid, que, bueno, hai xente que pode criticar en plan de eu era do Deportivo cando xogábamos contra o Tarazona, é verdad. Enhorabuena. Mais a lo de que... Desapareció el Tarazona. Non sei se ao final foi oficial, estaban en problemas. Sí, non sei verdad. ao final se confirmou de forma oficial. Es que lo vi el otro día y me dio una penilla con los niños tirándose por ahí por arrolos. Ay, a ver, un amistoso o algo podíamos. Mais a lo de que veña o Madrid, creo que é unha proba moi seria para ver... Porque aí, o eu creo que aí Mm. sí que se poden sacar conclusións, Aí. porque nos partidos cando xogan na casa, o sea, o partido este, cando Depor foi o Tartiere, que era o 25 de julio, era como a presentación do Oviedo na súa casa, aí viches que equipo Oviedo rascado. estaba xogando por seus. Entonces, bueno, eu creo que sí que se vai ver un Deportivo. E aparte que Antonio Hidalgo o ano pasado no Teresa Herrera fixo un 11 foi un ensayo general absolutamente do que logo foi o partido contra o Granada, creo que foi contra o Leal, o Sí. Teresa Herrera. Era o equipo que despois nos maravillou tanto ademais contra o Granada. Eu creo que tamén vai ser un día que sí que podemos empezar a sacar conclusións e a ver que nos depara para o partido contra o Elche, que vai estar eu creo que moi condicionado polas baixas. Sí. Toda pinta. A ver, Sí, es que a ver si nos van contando un poquito cómo están. Bueno, esta semana han sacado el plan y solamente entrenan mañana, claro, y descansan mañana, entrenan y luego ya tienen el partido. Entonces, veremos cómo llegan todos. Jeremai, desde luego, Sí, Jeremai, como ¿no? poco preocupa, ¿no? Porque Sí, claro, porque na gira sí que ni se empezou le a vio. facer entrenamentos co grupo, o club nos seus partes de entrenamento, decía que estaba completando as sesións, pero non tuvo ningún... Ni entró non en tuvo ninguna minutos, nin convocatoria, amago, ni porque nada. exactamente, nin estuvo na convocatoria, o sea, non houve nin amago de comparecer. A ver, se todo é para que non teña problemas de pubis durante Totalmente. o ano, a pretemporada deixa estar. Sí, totalmente. Vamos, acabamos de verlo con Mella. A mellor tampouco non me falta tanta pretemporada para ter esa chispa, non? Así que se o tema é que despois pode xogar os 38 partidos ou 35 que hai que xogar. De hecho, o propio Yere, cando para o ano pasado, empeza entrando de pouquiño, Sí. de suplente, ata acabar titular Sí, por por eso. estoico, entonces, bueno, sí, ten que volver así. Unha pena que non este no seu lugar As Jensen, que digamos que é o Sí. sustituto natural. De feito, aí, para para mí, unha das dudas que non me resolvió a pretemporada é precisamente Hidalgo está xogando así, con dous delanteros, de verdad. porque sí, porque quere... porque quere, ou porque, como Non non lle ten a Jeremai ou a Jensen, non lle queda outra. Usa auga de segundo punto. Claro, el mismo dixo, non? Que estamos cortos extremos agora de xente que desequilibre. Claro, estamos vendo o Aubameyang e a Vil, ou o Aubameyang e a Zaka, pero cando volva Jeremai, vai ser Aubameyang, Vil e Jeremai, ou vai ser Jeremai e Aubameyang? Claro, entonces aí está o asunto. Para mí é unha das dudas principales desta temporada. Amigo de Jeremai preocupa. Sí. Sí. É que a mí, claro, eu non teño ni idea destas cousas, evidentemente, non son médica, pero a mí os tratamentos conservadores danme sempre un mal... Non sei, creo que ten evidentemente un factor de riesgo, que é que empeces a liga e Jeremai non vai pa diante. E te vexas en noviembre
sin Jeremai. A mí non me faría moita gracia. No, para nada. Ese Ese justo que Hidalgo. Antonio Hidalgo tampouco. A ver, él mismo dijo cuando se recuperó en la rueda de prensa esa que dio que lo había pasado muy mal el año, bueno, que había tenido un año muy complicado con la pubalgia, que le había dado muchos problemas y todo eso. Entonces, a ver, vamos a esperar a ver si entra en la convocatoria sí, del Claro. miércoles Aquí todavía. o tema sobre todo, o que, Pero- o que pode preocupar, que eu entendo a ver, é a falta de información, non? Claro, Nadie nos dixo... Pero eso es así, sí, hemos visto el otro día que han operado a Jairo Noriega de Claro. que se... Claro, y tampoco efectivamente, se sabía sí, nada, o sea, do cada vez- campo a camilla, sin saber. Cada vez vamos a O Jairo levaba toda a pretemporada sin aparecer. En ese Pero tem- eu creo que o Cruzado rompeu no Igual antes. Sí. un pouco Es que antes. el tema Antes de de- operarse, seguro. Sí, antes do- Hoy en día de todo este tema ya sabemos Claro, que es entonces así. eu creo que xa é o pouco que che pode preocupar un pouco máis. Porque ahora mesmo eu Mm. tampouco creo que o problema con Jeremai sea xa o tema este de o mercado. No, Eu creo que xa está casi como a sala de que vai haber seguro un sprint final a partir de agosto de que atentos a Jeremai. Ahora xa casi que non cola, porque é unha cláusula de 100 kilos é como, No, vale, claro. sí, que tean ben atento. Que tean ben Está bien. atento. Entón, é máis o tema de se realidad é unha cousa que ao mellor ten que acabar pasando por quirófano, cousa que el descartou cando quirófano non, que estou como un animal. Non sei. Claro, Bueno. estás como un animal, pero ya no. Claro. A miña parte racional dime tranquilo, é normal, ten que recuperar ben, ten que traballar ben ese pubis para que logo non lle genere problemas durante a temporada e non estar idas e voltas. Teño algo aí dentro que non me permite deixar de arquear a cella, pero xa desde o ascenso. Eu vos lo comento sempre que a min que non dixese nunca nada de... Cosa que ti pensas Se pode ir? que pode marchar. No, pero é como todo de Jeremai me fai arquear a cella a nivel de Es un chico misterioso. raro. Sí, es moi misterioso. O sea, que entendo que non te vayas pillar as más nin con me quedo e amo al Deportivo, nin con Sí. entro ya a jugar, que quiero jugar y quiero estar en primera división para el debut y ser aquí el líder. Entendo todo eso. Pero non sei, é un tema que a min no meu foro interno non estou tranquilo con él. Non teño información. Yo leva todo Sería, un paso máis alto. sería mellor detective que non. Es que él es así. Es negativo. No, hai outras cousas. No, que pequeño, es positivo, broma. Pero Es verdad. non sei, é algo que me... Ai, Mosquea aí ya. de fondo, non sei por qué. É irracional, xa vos digo, non teño información, nin sei que vai Pero a pasar. es que no nos esperábamos que fueras a ir por ese lado, creo. No. Por el de que se pueda marchar. Pensamos No que digo que decías se que te pueda. preocupaba a nivel físico. Todo, hai algo aí que non me termina de Non sabe o que, pero... Que igual de repente cuelga las botas. No. Es que le veo muy preocupado a Xu. Tanto no, hasta ahora que me dices. Claro, ahora ya va a empezar. Ay, va, Dios mío, puede colgar las botas. No, pero sí algo que me mosquea. En general, Sí, a ver, obviamente- Va a jugar unha jornada e se va a Obviamente. rendir. non podo defendelo con datos. Eso les Sí, quería. no, pero sí que, claro, mientras que non o ves... Es una sensación, sí. Claro, porque mientras que non o vexas, porque tampouco vimos a Jeremai ahora no campo para decir, bueno, é normal que se estuvera cuidando porque sí que está costando. Entre que non foi tan tajante de me quedo como foi Sí, eso es outras verdad. veces. Sí, e eso es verdad. Que non volveu aínda e que está dando pasiños moi pequenos e que é todo moi opaco, etcétera, pois eu sí que teño aí unha sensación extraña, pero é sensación, insisto. Que non coincide con vos e me alegro que non coincide Ahora con vos. yo O sea, que no, te yo- esta Herrera, Jeremai se vai despedir. O sea, que Jeremai dentro do campo vai Va a salir así. Sorprenderíame. me voy. A lo mejor quiere ver el eclipse. Por eso non volveu. Sorprenderíame que marchase moitísimo, sorprenderíame, pero sí que teño unha sensación rara. Ata que non vexa de novo a Jeremai xogar, Claro. porque- Algo que che despeje dudas. Exacto. Algo. También es verdad lo que digo, que Jeremai es un chico, o sea, que menos mal que salía en alguna foto, porque si no, que tampoco, que el otro día había gente que hasta se preguntaba si estaba allí, en plan rollo Jeremai, está... Sí, porque allí, no está allí. un vídeo moi gracioso, por cierto, de 24 horas con Mella. E claro, a xente andaba buscando a Jeremai Sí. Por detrás, pero claro. seguro que está. Claro, como non claro. sale con Mella. Claro, total, además es eso, total. Bueno, veremos qué pasa. Veremos, aún nos queda este miércoles el partido. Sí. Pueden entrar en la convocatoria del No, y vai a miércoles. haber movimientos, algún de salida, obviamente, non ten por que ser de Jeremai, eu creo que bastantes. Tamén é sensación. Bastante. Tamén é sensación. Pero vamos a ver, Desafío. Pero ¿Qué le aquí habéis hecho a echamos Xur? bastante. Desafío lanzado. llevaba muchísimo tiempo sin verte y estoy súper sorprendida. Aquí lle echamos bastantes. Muchísimos. Porque para min bastante son 5. Pois algún menos. 4. Pero máis de
Sí, Catro. Eu creo que tres. Nin de coña. Eu creo que Tres tres, cartos. eu creo que tres daqui a cerrar o mercado. Mínimo, sí. sí. El central, Mm. por favor, Fernando. El tendrá. El central, El medio centro tractor. sigues esperando. El- Non descarto que chegue. Non descarto, pero porque vexo o equipo. Claro. E creo que a competición vai poñer o equipo diante do espello. E o Madrid tamén. O central, o medio centro, un extremo Un extremo. e un dianteiro. delantero. Non A descarto. min, Me encantaría ver la cara de Fernando Soriano escuchando eso. o sea, eu, Ollo, non é información. Vivir Mm. seguro e están buscando un extremo. Eso é información. O resto, bueno, eu creo que, busca un o sea, punta. eu non, si sale Zaca tamén. non, Como salga Zaca. non aseguraría, pero vamos, a min 4 que eu era 4, Non entre me ocurre. 3 a 4 a mí non me parecería ninguna locura. É que o equipo, Voume máis a 2-3. Yo tamén, yo tamén. o sea, o central, no central coincidimos todos. Fernando Bender. Bueno, espera, vamos Ellas son mis chicas. Temos o... vamos a ver xa o melón para que a Bueno, porque llegó Angeliño, además, que parece que no ha llegado aquí claro, Angeliño con era el como Angelino notición. foi un pouco como Toni. ¿no? Como levaba No, anunciando sí, tanto claro, tempo, e sí, como en fue plan, un poco. hombre, Angelino, estamos aí. Por fin Ahora llegaste. serán amigos. Exactamente. Por Claro, fin llegaste. a ti tamén te fixeron un vacío. A ti tamén vienes novo, tamén te fixeron un vacío. ¿no? ¿Quién te hizo el vacío? No, entre Angelino No, e Toni, que Angelino. para Ah, Sí, Lucía tamén estaba preguntando. ya estaba un poco preocupada. Me iba a meter. Mirates esta mañá para centrar. Estaba viendo. Pregunto hecho con preocupación genuina. Oh, hombre, me está dando Iba- peña, ni vea. Me iba a pelear con quien hiciera falta. No, es broma, no, la violencia no. Bueno, Bueno, sigamos. llegó Angeliño, de hecho lo presentó Loureiro, que lo tuvieron explotado ahí al Sí, pobre sí, sí, Loureiro sí. de influencer haciendo vídeos. Y ¿de qué te ríes ahora? Ahora no he dicho nada gracioso. Home, é que Loureiro foi protagonista últimamente porque no Sí, vídeo sí. este que comentabas de Mella, Tamén. do vídeo, Yo no lo vi aún. a intervención de Loureiro que lle di, claro, Mella pregunta facemos moito esta pregunta no vestuario que é ser feliz ou que é la que es la felicidade. Ah, que es la felicidad. Mella xa di, para mí é tal, non sei que, de repente vai a pregunta, están Ricky e Loureiro tirados estirando, e ponlle o micro así, Loureiro, que é la felicidade? E Loureiro dille, en plan, bueno, home, a ver, pero eso hai que pensar un pouco, é unha resposta meditada, tal, non sei que, di Mella, yo respondí al problema, yo respondí al momento, e Loureiro, claro, ves, ese é o teu problema. É tal cual. Pero sí, presentador de Angeliño. De Angeliño, que llegó Angeliño. Que estáis contentos con la llegada de Angeliño. Sí, xa falamos un pouco a semana pasada que era un xogador que por potencial, por nivel posible, unha incorporación escandalosa. Sí. Hai que ver como está físicamente. A mí non me deu mal sensaciones neste No, primeiro ao partido, contrario. 60 minutos. Ben, tampouco lle exigiron moito, Pero sí que desprende un pouco de, como din os jóvenes, aura de futbolista que sabe o que fai. Sí. A mí eso sí que me... E o golpeo que ten. Muy bien, Jorge. Sí, por eso, o sea, cada toque, un pouco eso, bueno, sempre volvemos ao mismo, non sempre volvemos a Ryan Babel, é o exemplo que temos de futbolista Hostia, que pode haber dudas físicas, pero que, pues, tal, non? Pues, cada toque de balón de Angeliño Vías que é como agua. Tuvo unha pérdida Sabe lo que un hace. pouco peligrosa e tal, porque creo que por desconcentración Sí, mexicana. home, sí, a ver. Pero, por exemplo, o balón que lle mete a Mella é un escándalo. Ten balón parado que me parece fundamentalmente deportivo. Pues, Outra cousa é que non remata, pero bueno, eso... Claro, pero bueno, pero mira, Pero- se te falta que na poña que na remate, agora xa tes que na Por poña. menos ter o golpeador, porque Luismi non vai ser un xogador que este aos 90 minutos de todos os partidos do campo. Probablemente, non? Entonces, é importante eso. Ben, a min gustame, obviamente, a incorporación, pero, como xa escribín, hai que ser cautos porque eu teño moitas dúbidas co seu físico. Sí, veremos, eu iremos creo que é a viendo. duda de todos. Sí, Claro. pero bueno, Sí, que eso, a ver, decía yo outro día en Guasurxo, o sea, É a PH. no, é que o Amayán ten 37 anos, claro, con 30 non viña, claro. Evidentemente. Claro. que Angeliño ven despois de xogar por unha enfermedade, claro, pero que Angeliño, cando non tiñas enfermedade, estaba xogando a Champions, pois é un Claro. pouco eso mismo. Claro, exactamente. Pero Pero bueno, son fichajazo, eso no Sí. es innegable. Y aquí Por tenemos, nivel e porque, Por lo que ao final, representa. por lo que representa. por lo que representa, totalmente. Porque genera un Totalmente, vínculo sí. aí importante, creo que ese tipo de xogadores que saben o que é o deportivo é importante traelos, porque está sendo un mercado, sobre todo, moi internacional. E, bueno, creo que un xogador, aparte con 30 anos, importante tamén é un poquinho de jerarquía, de veteranía, de saber o que é o deportivo. Claro, un porque recién llegado, O de pero Angeliño, o diminutivo, non? Igual parece que é un chaval, pero xa non é un chaval, Ya. xa ten 30 anos, xa ten unha carrera de partidos. Para Xurxo es mayorcísimo. Pues, Con 30 años ya. en la flor de la vida. Ah, no sé. Es tiene cambiado. Sí, é que o Angeliño da...
Claro, porque é máis como Hai xente que vímolo non aquí, teña leva sendo Que non lo conozca, sí, claro. moitos anos xa, sabes? Claro, Porque ahora- pode parecer que é un chavalín, pero ostras, No cantos... fútbol xa pode ser Claro, pelote. Angelón. A mí la foto con Loureiro me parece increíble, la de Sí, cuando son claro, pequeños y cuando sí, son sí, mayores. Esas historias que me gustan a mí. Qué monos. Bueno, aquí tenemos un maravilloso campo que han hecho mis compañeros que tengo aquí a mi lado, que habéis quitado a gente ya. O sea, habéis cargado a gente, ¿no? Vale. Así que xente que nos escoita, podemos dicir, fixemos un Un campo, campo moi bonito. digamos, cos xogadores As posicións dobladas. ficha de primeiro equipo, Sí. contando a Vilensón o que non sabemos se vai ter ficha filial, ficha de Ah. primeiro equipo, pero a todas luces é un xogador do primeiro equipo. Por supuesto, vamos. Non metemos a Noé, non metemos a Guerrero, non metemos a A Kevin. Fernández, a Kevin, esos non. E non metemos os descartados, que claramente son Eric Puerto, 0 minutos en pretemporada. Pois Xavi Ángel e Patiño. Charlie, Que tuveron pues. algún minuto máis, pero pouco. Patiño foi o que máis tuvo, pero... Bueno, intuimos que van a ser las salidas que se Sí. van a producir, ¿no? O sea, a mí Sí, no, é que además ahora non me xa- imagino ningún escenario. Non me sei É que- ahora ademais que xa se empeza a tratarse non só por un tema de que non vayan ter minutos, senón por un tema de que che fai falta sacar xente. Claro, O sea, ahora claro. mismo aquí creo que fixen a cuenta, non nos contei agora, pero fixen a cuenta na miña cabeza, creo que son 24, 24. máis Bill, Sí. non? Que Bill, 24 con Bill. 24 Acabo de contar ahora mismo. contando Sí, a Bill, 24. daquela eu facía un... Eu creo que salíame 24 sin Bill. Ui, verás que nos olvidamos de alguén. No, creo que non. As nosas disculpas. Bueno, por ir recitando un No, creo pouco, que están todos. en portería, fixemos un 3-5-2. porque Pero esto solo como es para comentarlo, no tenemos que decir nada nosotros, ¿no? En plan, pouco me máis. lo quedo, Ah, me lo quedo, no me lo quedo, no sé si No, queréis jugar a algo así de positivo, repente. Lucía vai disposta No, cierto. A ver, a sacar a a machete. pretemporada case acabou, hai xogadores que siguen en dúbida, sobre todo. Claro, Claro, sí, por eso- eso podemos claro, opinar. Eso sí, claro, porque os que quita, por exemplo, José Ángel Patiño, con José Ángel e con Patiño, eu creo que non hai moita dúda, pero xa disipou o Antonio Hidalgo. Despois hai outros, como supoño que Lucía estaba pensando en Arnau Comas, por Arnau. exemplo. Pues no, estaba Exacto. pensando en otro. En Dani Bar, Ah, Pois, bueno, que ven sendo un pouco... Pero que yo quiero que se quede, ¿vale? Entonces, hai 3 porteiros que xa a portería Sí, parece sí, sí. fechada, Sí, algo sí. sorpresa mayúsculísima. Logo fixemos unha liña de 3 centrales, porque prácticamente está xogando casi sempre Sí. con 3 centrales, metendo como centrales a Chimo e a Loureiro nese posto híbrido de central lateral dereito, e os centrales naturales serían Noubi, Ede, e logo hai 2 aí, como se va. Que- Coma Sebastián, Con interrogación. con interrogación. Exacto. Sí. A min, por opinar, sei que estamos aquí tamén para opinar, Sí, sí. Coma sígueme deixando Sí. moitas dúdas, A mí moitas dúdas en cada Sí. partido, en cada acción que... Eu creo que Que está lle vexo. como moi fuera, non fuera literal, senón el mismo, sabes? Como que a mí parece moi Sin recuperable. sin confianza, sin... Non sei, parece que é o típico fichaje que chegou este ano e que dis, vai ter problemas para integrarse, non? Como para... Non... Que lle vexo Sí, non se cada le vez ve que- moi que vai os duelos, vai como super tenso, rígido, que non anticipa, que Pois intenta é. como cumplir Podedes poñer os podcast de Sí. Xaneiro. Sí, cumplir que el decimos lo expediente de que no me de que este tío no me supere, ya está. Da igual onde está o balón, eu vou detrás dele. Do meu par. No. E a Barcia sí que vexo un poquinho mellor, porque con balón é que me aporta unhas garantías tremendas. Non sei que vai pasar con Barcia. A ver, yo A sensación con que vai Bar- salir. Claro, a ver, yo creo que es más fácil buscar una cesión a Barcia que otra cosa a Comas, que no sabemos si tiene oferta, si va a salir o qué va a pasar con Comas, no lo sabemos. Pero a mí me da pena, o sea, bueno, a ver, si es para que se vaya y mejore, pues genial. No va a mandar o matadeiro. No, pero a mí Barcia me parece que tiene, o sea, si está como tiene que estar, Pero eso de Barcia. Comas, dixo vale. Barcia. Vale. Me parece que hay central para rato Eu creo que vai con depender un Barcia. pouco, eu creo que Do central que a elección máis alá do mercado que teñan Barcia e Comas, que eu creo que obviamente ten moito máis mercado Barcia. Pero bueno, Comas en segundo eu creo que tamén ainda Sí. hai xente pensando ainda de é eu recuperar. podo recuperar, non? Pero creo que vai depender tamén un pouco do central que fiche, e sobre todo do perfil. Se fichas un zurdo, Claro, se fiches un central zurdo, ao mellor dis, bueno, pues, prefiero invertir en Barcia, que unha cesión non sempre é má, o sea, non No, sempre ten que ser má, totalmente. unha cesión, Que va. se unha cesión de un rapaz de 23 anos marcha ahora e xoja 42 partidos Sí, titulares en segunda totalmente. división, ostras, pues, bueno, ves Un partidos máster. xa está, claro. Se o central que firman se van a nivel máis que a perfil e fichan o mellor central disponible en que sea diestro, pois ao mellor sí que pensas, podes pensar de prescindir de Comas, porque eu insisto, a mí parece moi necesario en primeira división e co fútbol que hai agora de presións onde os equipos van presionar moi arriba, ir coa desventaja competitiva de xogar con dous centrales diestros
Sí. Pareceme arriesgado. Por moito que vayas ter Angeliño, que sempre se pode dar salida por aí, non? Que é outra cousa. A miña desventaja competitiva pareceme non ter a central contundente. Xa, obvio, pero eso xa, o sea, eso é como que se presupón. Eu supoño que eso xa van ir por eso. Pero, Solo un. claro, bueno. Que o resto non me deixou a sensación de central contundente. Claro, pero que eso dando por feito que a Fernando Soriano e Antonio Hidalgo nos últimos 2 anos tampouco parece que lle importe moito. A ver, si tampouco sabemos, o sea, como está o Loureiro ahora mismo. O sea, quero dicir, para salir contra el Elche, con que va a salir? Eu vino super feliz correteando pola banda. ¿A Loureiro? Sí. Ya, pero como luego lo quito, Claro, pero digo, Xa, bueno, claro. que sí. A idea é, creo que vai salir con Chimo, Novi... Sí, ahora mismo. É que eu creo que hasta, por Sí. exemplo, Loureiro, que é unha das certezas que tes, non? O Non sei. tema é que casi como a réplica de Chimo, non? É como Sí. ese perfil. Entonces, é Chimo, eu creo que ahora mismo nese posto de central dereito diría que Chimo está un poquinho por diante, aunque xa solo sea pola pretemporada. Exacto, non porque non confíen que Loureiro pode hacer Claro. o posto de titular, sino porque... No, yo porque non sabemos como está. Que vender non xogar nada. Por eso, Claro, o sea, non é sei que como está. xúntase, Non agora podes xúntase todo. Despois eu creo que Novi vai ser un pouco como a falta A de certeza, outra, a entre falta comillas. de outro Mm. do que veña. É un pouco todo central o comandante da defensa. Claro. Loureiro pensando, Chimo, xoga a ti. Claro. Adelante. Non pode. Claro, entonces, É que- pero supoño que si non Wow. ese central o eje dunha línea de 3 ahora mismo, que ser Novi por menos de primeiras, e despois na zurda, pois a normal é que sean ou Ede ou Barcia, porque Loureiro foi onde acabou aí, que podería repetir aí se tal. No, pero- de inicio no. Eu creo que de de sentido un pouco por volumen de minutos. Claro. E por a tua aposta é de para o posto. Un central máis. Un central, Fernando. O sea, me fui de vacaciones pidiéndole un central y vuelvo y sigo pidiéndole un As central. vacacións ainda recordo os últimos días que Lucía fixo un tema sobre central, se escribiunos todos, puxos todos negros Sí. sobre blanco, aí nun papel, e hasta estaba tranquila, pero de repente dase volta e dime son estes, non? No hay hai más. Como, o mellor olvideime. No, claro, dije, wow. O sea, que confiamos en todos ellos, pero que hace falta un central, por Dios. Bueno, Claro. Pero Por un central curtido. sí, un central, un señor central. Señor con bar. Claro, un señor... Tú tienes el perfil físico de todos los jugadores, ¿no? ¿Qué quieres? Efectivamente. Un central. Bueno, avanzamos una línea, venga, seguimos. Vamos a falar dos carrileros laterales. Venga, sí. Bueno, obviamente na esquerda está pechadísimo ahora con Coagliata e con... Boas sensacións de Coagliata na pretemporada. Así que sí que é certo que para arriba sempre dá boas sensacións. O que ten uno o ten outro. Claro. Entonces, sobre todo con balón. No, Coagliata claro. super precipitado, Sí, sí. meter centro rápido e tal. Muchísimo calor. Sí, Me estoy muriendo de calor. Vale. Sí que Estamos en Perdón, pensé que era yo, solo me estaba dando aquí un chupo. Perdón, Vou vale. preguntar antes de marea. Sí, es que igual me desmayo. ¿Sabes? Sí. avisa y cortamos podcast. Vale. No. Sí. Era solo para saber si era yo o éramos todos. Somos todos, genial. Seguimos. pode estar tranquilo. Y na dereita, pois, Alti en ese rol de carrilero moi claro, estando lesionado, a ver quen ocupa esa banda dereita, volveu Mella, que ten pinta de que polo momento vai empezar aí con moi boas sensacións. Eu creo que non está para ser titular aínda. Claro, se che iba a dicir, se Alti non chega, E Mella non non está, está para pois igual a terceira opción é unha que temos aí no centro do campo, que é a que non nos gusta nada, pero a que usou Antonio Hidalgo, que se chama Luis Micruz. Exacto. Por favor, Antonio, pa. Pero para de qué, te voy a decir qué hago. Eu sigo un pouco. Bueno, eso ya es tu trabajo. Ahora porque o Angelino e o carrilero esquerdo xa o tes máis ou menos coberto, pero o outro día cando Hidalgo dixo, bueno, vamos a incorporar a alguén, estaba Angelino casi feito, pero tenemos la opción de David aí. Se pensas un pouco que Mella Pois xogar na esquerda. pode xogar na esquerda ou que ao mellor vai competir por ese posto na esquerda, se o de Angelino pois non sale ben e tes ao mellor dúdas con Coagliata, sí que o tema do carrilero dereito a mí quedaseme un pouco como, vale, tes a Alti que é como moi fijo, No, que por eso están buscando, ¿vale? pero están buscando, eu non sei se están buscando un extremo máis como Luismi ou máis carrilero, iso non o sei. Entonces, É que Luismi tampouco é extremo. Non sei por eso, o sea, non é sobre todo ese extremo que queres facer aí. Entonces, bueno, hombre, sí que é certo que tes a Chimo para facer aí por diante, pero non é o mismo. Entonces, A ver, a min, o nome que se falou, nos non o temos contrastado, nin o demos, nin nada. Lo va a decir. O nome Lo va a decir. Lo va a decir. é ese tipo musculoso.
Y nos vilemos como que ya lo tenemos. Onde daba Traoré. Ese é o nome. Vamos a hacer historias. Nos hemos empeñado en hacer Eu, historias. eu aquí son moitas cousas coincidimos nesto nada con Jorge, somos totalmente contrarios. A min o perfil Adama encántame e Jorge non o soporta. Ese tipo de extremos. No. Eu creo que para o Deportivo ese perfil que pode recorrer toda a banda Que conste que vería moi aquí, ben. a parte máis alá de que me esteas vendendo un pouco, aquí Un pouco, non estamos como yo falando, antes. Non estamos falando, no, é sobre todo que eu non o soporto para ser extremo. Claro. Pero Para ser carrilero, para ser sí. carrilero, vamos. Sí, claro. Sí, no, pero a min ese tipo de extremos que encaran, que por repetición, casi por cansinos, Mm. veloces, sí que me gustan, a ti non te gusta nada, No, gustan eu como os pinos. Como son extremos, no, Os que van cara dentro. gustamos que sepan xogar ao fútbol. Exacto. Exacto, pero neste caso creo que Adama, pois, Sí, ese claro. perfil, por non dicir que vai ser el, ese perfil, eu creo que sí que encaixaría. Claro, Perfecto. pensando en un extremo, a perna, xa pensando para perna natural. Un extremo perna natural con Claro, percorrido. exacto. Sí. Y bueno, tenemos luego el centro del campo. Menudo que- meollo. Bueno, polo menos, Esto es súper ahí. polo menos, Vamos a hacer 5 horas de podcast. polo menos a Matucci está respondendo Muy moi ben ben. as expectativas. Vaya. Vaya. No, pero Como si fuésemos... como si fuésemos, Y ti non estabas. pero Pero Jorge un día casi nos asesina. Y Dani, que le dio la razón. Y Dani, ¿Dónde estás, Dani? No, bueno, vos, pero sigo dicindo o mismo. Mario e Matucci, que ademais Hidalgo, eu creo que Nos tienen que invitar a algo. E Van Abegondo tamén nos manda xuntos a desayunar, así, sabes, é como en plan, non vos se pareces? Acompaño ao baño a mar. Todos os minutos da pretemporada juntos, pero ainda así a min, o sea, moi bonito. Teórico. Sígueme faltando alguén que os leve da man. É que eu, por exemplo, a Matucci, que sí que é un xogador que el dicía, no, que iba moito, que lle gustaba o contacto físico, Sí. sí que ves que vai, pero o problema é que moitas veces non chega. Claro. O problema é que moitas veces non chega, non? E necesitas un xogador aí que sexa capaz de corrixir. Tamén me gusta recuperar. facer mates, pero non lle chego a canasta. Ya, y también podría ponerse el pelo rosa alguno. Porque a veces joder, es difícil distinguirles a veces. Aparte, xogan sempre xuntos. Claro, todos os sí, minutos sí. xogan xuntos. Es una locura. Máis na tele que a distancia non se nota entre o rizo e o liso. No, Claro. jolín, no, claro que no. Eu, Mismas botas, casi Eu sí que os partido confundo. cor. Sí, es que se les confundió un Por favor, montón. desde aquí unha petición. Que algunos se tiñan. Claro. O sea, haga trenzas o algo, no sé. Mario Carpixo. Es verdad. Además, Que lo haga Matucci, porque Mario que lo dejemos hasta non se quieto. pode facer isto A Matucci que que decía, Enrique Ballester sempre decía creo que era con unha parexa, se che contaron, unha parexa de mediocentros do Inter, era Varela, mas non me acordo quen estaba xogando máis, Enrique Ballester sempre decía, pero dicíalle Javier Aznar no podcast, es que se parecen mucho tal, decíalle Enrique Ballester, é moi fácil, ti miras os dous, o que nunca se equivoca, ese é Varela. O outro que fai, pois aquí, o que pasa que aquí os dous, Bueno, era Mario. aquí os dous, No, nunca se equivoca. aquí, a mí a Matucci coa pelota, Moi pero ben. que eu coa pelota tampouco tiña moitas dúdas con a Matucci, o sea, a mí parece que despois sí que me sorprendió para ben o tema ese que dixurxe de que é dinámico, de que ten motor para ir a un lado ao outro, pero claro, o que dixo eu, a mí podeme gustar moito facer mates, pero que se me chego a canasta, a Matucci houve moitas destas que en general a todo o centro do campo, que é un pouco, Sí. falaba onte con Bea, non? De decir que a pretemporada tampouco me quitou ningún dos prejuicios que tiña, ves que a pouco que o rival ten algún futbolista deste, sobre todo que pode romper líneas en A conducción, Fiorentina, que tiña varios desos no centro do Claro. campo, que marca o gol, tipo físicamente moi poderoso. claro, sobre Ahora todo no momento de conducción. no momento que hai algún tipo de conducción, vimos a Matucci colgado de alguén da camiseta, casi rompendo ya, a Giselhard Un pouco tamén. sensación de nenos contra hombres. Claro, a Ricky pasoulle. É esa sensación de que non che dá xa solo porque é unha cuestión de que non seas mellor ou peor, simplemente de que é unha cuestión Física. física. Incluso a Teun, que é un por xogador eso. de ida e volta. Villares tampouco é un gañador de Claro. volta extraordinario, é iso que ten zancada. É que falta algo aí. Sí, pero que lógico Falta que algo eso che vai a pasar moitas veces ao largo da temporada. Claro. Non vas ter o control. Claro, No, claro. Probablemente Aunque- de ningún no, partido. por eso, aunque o teñas, eso pode ser por veo, porque ti Pero por podes, eso hai que fichar al tractor. efectivamente, porque ti podes Quitaros do lado da podes controlar a pelota e estar en campo contrario, e xa, en o momento en que a perdes, ao mellor estás máis bastante ordenado, pero se hai un futbolista que pode romper en conducción, que esa ao final é un contra un moitas veces, pois estás Aí estás máis difícil. fastidiado. Vamos, a min se plantexo este medio campo en segunda división estaría dando saltos de alegría, a mí en primeira quedaseme curto por eso, por falta de perfiles para
para eso, porque hai moitos equipos que che van dominar, moitos equipos que, aínda que non sexan mellores que a ti colectivamente, teñen un xogador que supera a liña de Claro. conducción, no momento no que superas unha liña ou bates unha marca, xa desequilibras todo. Si non tes ninguén que corrixa, ninguén que vai aí, Encima, en primeira son moitos os que teñen ese Todos. Por lo menos claro, todos os equipos Un, teñen algún- mínimo un. Claro. Todos. Necesitamos outro medio centro, Fernando, por favor. Creo que estáis pidiendo mucho. Fernando xa non se está vendo. Yo- Paro de ver no momento. Lo di aquí ponse corporativista e pon o Excel dos campos. No, yo sigo pensando que no va a venir, pero no lo sé. Igual me sorprende. eu creo que a competición vai marcar realidades e que van ir a por él, pero Pero que van a ir ahora, este verano. Este... a mí dame a sensación de que si poden, van. Yo creo que no. Porque Sí, moi es que si evidente. pueden van a por cualquier cosa. Pero yo Bueno. creo que no. Que no A por un lateral esquerdo, Claro. Bueno, pues ahí tenemos el meollo del centro del campo. Sí, exacto. falta De por ver Xurxo. un pouco como se ordena, ¿no? Claro. Matucci e Mario parecen fijos por menos para Elche, a ver esa terceira peza, que aparte ten que ser unha terceira peza. Se hai, que tamén é a dúda. O sea, a Matucci Mario máis outro ou a Matucci e Mario solos. El peligro. No, porque Jensen Vos e está Jermaine non ben, están. vos era desas que estaba descontentas con eso, así que ahora te... Pero siempre dijimos con alguien más, ¿eh? Si tes a Ey. tienes que ter, pero non gostas. Claro. No pongas palabras en nuestra boca que nosotros no dijimos. Nosotros dijimos a Matucci y Mario con alguien más. No. Menos Sí, mal que está grabado, menos mal que está grabado. Yo creo que dijimos con E alguien a más. vosa, imaginadevos un doble pivote Mario a Matucci e a vosa resposta foi ¿y que tiene eso de mal? Sí, eso é verdade. Ah, sí, puede ser. Menos mal que Sí, está grabado. pero, sí. Hombre, pero Jeremai non vai estar. Non vai estar. Bueno, ahí Claro, sí, seguimos a única- avanzando. Tenemos a Jeremiah. A única vez que probou foi con dous puntas, que son deses tres que temos aí arriba de colocados de todos, o Mellán, Vile e Zaka, e con un xogador por detrás que Pero foi Jensen. Jensen, que non está, que sería replicable Jeremiah ou Jensen nesa segunda punta. Entón, o lógico é que de cara a Elche xogue Villares ou Temo ao lado deles e dous puntas. Hai meollo tamén no ataque. Bueno, a mí me parece genial el ataque. De hecho, dijeron que el ataque está cerrado, ¿no? No, non dixo eso. Bueno, Non dixo eso. Non está fecha. más o Con menos. Sí. asterisco. O sea, ¿seguís creyendo que va a salir Zaka del equipo? Yo solo veo que no hace más que callaros bocas. A ver, tiene alguna jugadita que, pues no, pero Sobre todo no remate de cabeza. Os calla bocas. una vez por partido os calla la boca. Luego os la abre 10 por partido, pero una os la calla. Eu viña falando ahora Y es con importante eso. esa una. Ao espacio e tal, a mí non me parece un mal dianteiro. No, pero é que a mí, Non é rematador. a min cerra a boca en un minuto dos 90. Claro, es lo que acabo de decir. Os la abren 10 veces, Claro. pero os la cierra una. Pero é que non- Pero esa una, Vos xa, que pero vos yo vos non sei fijades a no boca. mal. A mí outro hay que día- ver el vaso eu outro medio día lleno, vin no medio cando vacío. vin que marcar o partido de Lleno, vino indiferido tamén, e dicía, no, Zaka outra vez, non sei que tal, puxemos o partido da primeira parte e vino chocar con 3 defensas diferentes e salir rebotado as 3 veces. Contra Fiore. ¿Y qué harías tú O si traje chocaras? de Faidrago. Ah, Pero a mí non me queres de delantero de Débora. Aquí no. yo a ti te quiero de todo lo que Perdón. Quero dicir que cando xoga contra Fiorentina, que creo que é titular, se non me equivoco, porque xa teño os datos un pouco mezclados, xoga no centro da defensa da Fiorentina, Dragusin, que é un central. Ah, no, é verdad, foi contra o Humano, Fiore, sí. non foi contra O o central Lleno, humano que contra eu o Fiore. coñecino na Eurocopa Sí, sí. anterior, que é un bicharraco, xogou con el, o que quixo e máis. Claro. Que centrales como eses, pues, igual non tanto dese nivel, pero Pero a ver, que Zaka va a salir a jugar 10 minutos, chicos. hai así na Liga. En todo caso, eu agora estamos centrando máis no tema da salida de Zaka. Se vai xogar con 2 delanteros, a mí o mellor o que me falta é que veña outro delantero, pero tampouco... O problema é o que Tampouco vemos aí... te fai. É que o problema é que ao que vai ser o Aubameyang, eu creo que o que hai que definir é iso. Claro, lucha por tu Ahora, suerte, como pero- dicen los jóvenes. Claro, é que vai ser o Aubameyang, porque se o Aubameyang vai ser un segundo punta, Sí. Pero que xa temos aí para a xente que non estea vendo, xa tes a 2 segundos puntas, que son Jensen e demais. claro, pero é que o mellor eu creo que eu o que quero saber é se o Aubameyang lle dá para ser delantero. Porque el día que chegou deixou no bastante claro. Vile es moi fuerte e hace cosas que, Que yo non podo. yo ya no puedo. Claro, eso foi un pouco mister. Aí la llevas. Entonces, claro, se o Aubameyang Comentamos que o Aubameyang e máis nos quedaba curto. por eso, entonces se sempre vai ser Aubameyang máis outro, se os outros son Vile ou Zaka, tampouco vai estar sobrado de delanteros. O mellor necesitas traer un delantero É que dá. e que non sala Zaka, aunque eso despois implique que sea máis complicado o reparto de minutos. Eu creo que aí sí que non dá tamén por unha cuestión económica.
Non ten moito Pois sentido. pode ser, pero é que eu vexo, por exemplo, un Jeremiah Aubameyang co que vin ahora mismo, creo que vas ter un problema, o mismo problema que tiñas cando era un delantero máis, o sea, un media punta máis Lucas. Ese tema de que quedas embotellado. Así que Bueno, pues así está la cosa. A una semana de empezar la liga, este lunes hemos hecho un podcast súper corto hoy, ¿no? ¿Queréis hablar de algo Sempre más? estamos así a 50 minutos. Sí. Versión a voz. Yo recuerdo un día que dimos 1 hora y 20 y pico. ¿eh? sí, no, hubo varios. Ese día lo tengo aquí marcado. Eran versións julio. Claro. Ahora intentamos, en agosto estamos reducindo. Estamos reduciendo un poco para luego ya llegar cargados de... Pero porque máis pode que se sorpresa ao longo desta semana. Puede que haya, sí. Aparte del eclipse, puede que haya. Mirad el eclipse... Espera, mirad el eclipse con gafas, ¿no es que ciegos? A mí Sí, me da muchísimo miedo, ¿eh? O efectivamente. sea, de verdad. Eu neste Hai que- Non miredes o eclipse as 2 horas. Claro, Mirade 30 segundos. Vamos, El momento, vamos claro. facer unha labor social nesta, Sin ser Sí, es científico. que- nesta era do negacionismo, por favor. Yo lo tengo que decir, Por es que me favor, agobia mucho. Se queredes facer o que queirades, non botar crema ou o que sea de sol, pero o eclipse mirade con gafas, por favor. Sí, con gafas Máis que nada- valgan, máis que nada, además. sabes para qué? Para nós non perder Exacto. esa No, claro, por eso. Ala, al otro. Al final, Claro, así, pensando un pouco egoístamente, efectivamente. se a xente queda Se cega, te puedes quedar ciego, fuera con nos eso. deixamos Claro, de ter xente que nos Pero, afortunadamente, eu non escoitei nesta corrente negacionista, non escoitei moitos problemas co tema do eclipse. O sea, a xente debe de encontramos Hombre, a terreno ver. común. ¿Quién querrá mirar eso sin gafas? Nadie. Bueno, Eu non descarto o jueves despertar con Eu noticias de unha secta Eu tampouco. negacionista, se A queda ver, ciega. nos últimos anos escoitamos que a neve non existía, O sea, hai xente que vai moi en serio. Bueno, a ver quién tiene la valentía de mirar para allá arriba. Sin Esa, gafas. aí, ti renta tamén. No, nadie. No, que no lo hagáis. Eu teño que conseguir. Sí, Va. bueno. Non vai me dar De momento non mires. Bueno, tenemos el eclipse y tenemos un Depor Real Madrid Exactamente. a continuación del eclipse, así que nada, pues eso, E que o jueves o Depor a banca contra o Porto. Eso 3 es. de Herrera. A las 5. Buenísima hora. Sí, sí, bueno. ¿Cómo está el Depor a banca? ¿O te dejamos aún Ah, ponerte? ganó un 9-0. Jesús. Ojo. A ver, o Sporting porque categoría. Bueno, Pero bueno, A ver, deixámonos sin haber equipo. Bueno, vamos Claro, a ver. total. Con que fan 9-0, pero non lle fagan ten o partido por perdido. No, hay equipo, hay equipo. sí, lo dejamos un poco mal. Sabes que pasa? Que si a pretemporada do equipo masculino non se poden sacar moitas conclusións, aínda que vexas os partidos, o femenino non se puideron ver, entonces Claro. Ah, aínda é máis difícil sacar conclusións. Entonces o Teresa Herrera será pues, o primeiro. Primeira toma de contacto. Sí. Non o mires directamente tamén, leva gafas. Por si acaso. Tomarei nota. E o Fabril, sí que, bueno, tampouco se puderon ver No, non se puede. demasiado, pero Está costando arrancar. está costando. É verdade que está tendo, sí, faltan moitísimos xogadores, e hai moitísimos juveniles en dinámica. Claro. Eso, sin sacar moitas conclusións. bueno, poquito a poco iremos comentándolo estos días, veremos si hay sorpresas esta semana o no la hay. Pero para que os saiban teñen que suscribirse, Dale, es que estoy esperando que lo hagas tú. ¿Ves que no estaba Sí, que- finalizando el podcast aún? darle a campañiña para que lle salte na notificación do móvil, e, pois tamén un like e comentar, pois eso Likito. nos axuda moitísimo. Sí, sobre todo comentar, pero comentar cosas bonitas, gracias. Bueno, o no, pero con Sí, respeto. machismo e tal, non. Claro, meterse con Sí, nosotros como claro. que, en plan, si te apetece meterte con alguén, pues con nosotras. Bueno, a veces se meten con ellos también, Sí, ¿eh? porque O somos sea, benizos. Eso non pasa nada. claro, en plan, Eso non é un eso es comentario una machista. broma interna, sí. Si lo dicen en plan bien. Pero si os apetece meteros con alguien, pues mira, respirad. Ir a abrazar un árbol, que es muy bueno, a la naturaleza. Bueno, Pues, co grounding xa está. Descalzos a poder ser. descalzos, exacto. Bueno, eso, que nos comentéis cosas que ahora, como siempre, nos vamos a comer y os queremos leer y os contestamos, os contestan y ya está. Os contes. Porque no tengo cuenta, no tengo cuenta. cuenta. No tengo cuenta. Laikitos y ya está. Y nos vemos esta semana, a lo mejor, ¿no? Seguro que nos vemos esta semana. Xurxo dice que seguro que nos vemos. Se compromete Xurxo solo aquí a hacer un podcast él. No, sí, nos vemos y seguro 100%. Ah, por cierto, la semana reunión interna aquí en directo. Ah, sí, sí. La semana que viene jugamos lunes, grabamos martes. Sí. É verdade. Lunes Vale. non hai podcast, pero como vai haber un podcast probablemente, seguro, antes, pois non pasa. Claro, como Jorge no está de vacaciones ni nada. Pero non ten que vir. Non. Ah, vale. No pasa nada. Sube facer xurxo solo. Vireu, veño, non pasa. Que sí, que tenéis podcast esta semana y que la semana que viene será el martes. Empeza a liga. Claro, Entonces, de hecho vamos a decir ya que cuando el Depor juegue el lunes, pues el podcast es el martes y ya está. Que seguro que ahora nos cae Porque además más. ven 2 lunes. 2 lunes Sí, seguidos, además. Hala, venga, nos vemos esta semana con Xurxo Gómez. Claro. Chao.